Nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu, aho tugarutse muri studio tugiye kureba rero amakuru agezweho kugeza kuri uyu munota kuri uyu munsi wa none. Munyemerere rero twinjiye muri operasiyo ikomeye cyane ikomeje kuvugisha benshi cyangwa se ikomeje kuba yamenyekana kuva hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ari kuvugwa amakuru akomeye cyane ku kijyanye n'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'iminsi tutumva imirwano, nyuma y'iminsi hatagaragara imitutu y'imbunda zikomeye cyane. Ubu noneho ibintu byongeye kuba byakara ku mipaka. Mu by'ukuri abenshi bavuga ko ku mipaka y'u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda naho bitoroshye, ariko nanone munyemere dukubitire ku ruhande rwa Uvira inyeshyamba za FC23 zateguye ibitero byo kuyigarurira, ariko n'ubundi ntabwo ari ibintu bateguye uyu munsi, ahubwo izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 murabizi ko kuva mu minsi yashize twagiye tubabwira ama operation barimo bagerageza gutegura Nyangezi ndetse angana za Remera na za Bijombo, by'umwihariko no muri teritwari ya Walungu, aho aba barwanya umutwe twaje intwaro wa AFC23 bagendaga bagerageza kuba bahashyira ibikoresho, bagerageza kuba bahashyira intwaro, bagerageza kuba mu by'ukuri bakongera imbaraga zose zishoboka. Nta kindi cyari kigamijwe ni ukwitegura igitero ku mujyi wa Uvira kigamije kongera kwigarura ndetse no kwisubiza, ariko mu bigaragara ndetse no mu kuri kw'ibiri kujya mbere nuko ntabwo byabashije. Ku munsi wa mbere w'igeragezwa ry'iki gitero kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa AFC23 zigerageza nyine kongera kwisubiza cyangwa se kwigaruza uyu mujyi wa Uvira, ntabwo byabashije kuba byabakundira, ntabwo byabashije kuba byabahira, ahubwo aba barwanya umutwe twaje intwaro 23 icyo bahuriyeyo nacyo ni ikintu kidasanzwe, cyangwa se baje kwahurira n'uruva gusenya mu magambo makeya. Ni operasiyo rero tugiye kuba twakwinjiramo kuva ku isaha ya mbere y'urugamba kugeza magingo aya ngaya, ubwo turi kumwe hano muri studio cyangwa se ubwo turi kuganira no kuri mikoro za Region Info, twumve akantu ku kandi uko byagiye bigenda, icyo abayobozi barimo gutangaza ndetse n'uburyo ki urugamba rwakomeje kugenda rutegurwa, n'uburyo ki imirwano yabayemo, intwaro zagaragayemo, abahitanwe n'urugamba ndetse n'intwaro zikomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kiri kwifashisha kugira ngo kibashe gutsinda uru rugamba. Kuko mu by'ukuri ntabwo gutsinda urugamba ari ibintu biba byoroshye gusa biri aho ngaho bila mpango bibasha gukorwa gutyo gusa, ahubwo ni ibintu bikoranwa ubuhanga, ni ibintu bikoranwa tekinike zikomeye cyane cyangwa se zihambaye. Niba ushaka kumva rero ayo makuru yose, ndagusabye wa muntu ntuze kujya kure hano rwose ngo watirimuraho ukore n'akantu gake cyangwa se n'ikosa iryo ari ryo ryose, kubera yuko nuramuka ubikoze ntabwo uza kuba wamenya ukuri kw'aya makuru yose. Ndabigusezeranyije ko ugiye kumva operasiyo y'urugamba uko ihagaze kuri uyu munsi wa none, muri aya masaha y'igicamunsi asatira umugoroba, niho amakuru yose yari amaze kongeraho tayari maze kumva uko ibintu byatangiye ndetse nuko byari bihagaze. Ni imirwano rero yavuzwe muri kilometero nkeya cyane kugira ngo ubu ugeze mu mujyi wa Uvira, nk'uko aya makuru abigaragaza, kilometero 7 zonyine kugira ngo ukandagire mu mujyi wa Uvira. Ntabwo ari ahantu kure cyane, kilometero 7 ni ahantu uba urebesha n'amaso, bitewe nuko nyine nk'aho hantu haba hameze mu gihe atari ahantu h'imisozi cyane, ariko ukabone nubwo haba ari ahantu h'imisozi cyane, ni ahantu mu by'ukuri uba urebesha amaso yawe. Niho imirwano rero yari irimo kubera ko abari mu mujyi wa Uvira kuri ubu ngubu kuri isaha cyangwa se uyu munota barimo kukubwira bati turimo kumva ikintu bita amasasu, turimo turumva ibitero, turimo turabona drones, turimo turabona FARDC igenda icicikana, turimo turabona Wazalendo, turi kubona ingabo z'u Burundi, turi kubona abacancuro, abo bose bagerageza guhagarika ndetse no gukumira ibyo bitero by'umutwe witwaje intwaro wa 23. Amakuru aravuga ko AFC23 nayo ntabwo yaje imbokoboko, ntabwo yaje gutyo gusa, ni AFC23 imanukanye na Twirwaneho, imanukanye na Red Tabara, imanukanye na Gumino, ndetse uruhande rwa leta ya Kongo
rwose ntabwo rutinya kuvuga ruti ni Red Tabara, ndetse yewe na Twirwaneho na AFC 23 ingabo zabo bita ARC, ariko bakaba bari kumwe cyangwa se bakaba muri ibyo bikorwa cyangwa se muri icyo gitero bafashijwemo ndetse banashyigiye ku buryo bugaragara ngo n'ingabo z'u Rwanda nk'uko uruhande rw'igisirikare cya leta ya Congo FARDC rubivuga nk'uko rurimo kubitangaza. Nta kindi kintu rero kibayeho nuko intsinzi y'urugamba kuri ubu murabizi ko intsinzi y'urugamba ku ruhande rwa FARDC igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yamaze guhinduka. Ni intsinzi noneho yamaze guhindura uruhande cyangwa se yamaze guhindura uburyo. Ni intsinzi iri kuba hifashishijwe indege. N'ubundi kuri inshuro niko bigenze, nta kindi kintu mu by'ukuri FARDC irimo kugerageza kwifashisha mu gutsinda uru rugamba usibye gushimika ndetse no gutwika ku buryo budasanzwe abarwanya umutwe twaje intwaro 23 ariko hifashishijwe indege. Bafite icyo bita artillery, mu by'ukuri ni intwaro zikomeye cyane, artillery weapons ziri kwifashishwa na FARDC, intwaro za muzinga zirasa ibisasu remereye. Ariko na AFC 23 urumva abantu bamaze hafi ukwezi kose bitegura igitero nk'iki ngiki, abategura igitero nk'iki ngiki ku mujyi wa Uvira. Cyagombaga kuba ari igitero rurangiza, cyagombaga kuba ari igitero ruhambuzi, cyagombaga kuba ari igitero ruhambuzi. Rero mu kuri uko ibintu bimeze biravuga ko kuri ubu ngubu imirwano itoroshye ku mpande zombi. Iyi ntabwo ari rwa rugamba wagiye wumva mu minsi yashize. Mu by'ukuri ibintu biri aho ngaho ni urugamba rudasanzwe, kuko impande zombi amakuru arimo kutugeraho nuko zombi zatakaje. FARDC yatakaje abarwanyi, AFC 23 nayo yatakaje abarwanyi. FARDC yatakaje abarwanyi, AFC 23 nayo yatakaje abarwanyi, nkuko aya makuru arimo kurushaho kugenda abitugaragariza kugeza kuri uyu munota. Gusa nkuko mubyumva, iyo hakoreshejwe icyitwa drone mw'abantu mwe, ibintu biba bihinduye isura. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC gihagurukije drone, bamwe baravuga bati nizigera muri 7. Abaturage rero buriya ntabwo babazi kuba mu by'ukuri bagira batya ngo babare bakubwire bati babona binyuranyuranamo. Bamwe ngo bagize batya barisha bavuga bati iyi ni intambara y'isi ya gatatu tubonye. Biravugwa ko abarwanyi batatu, mw'abantu mwe narakubwiye ni amakuru tuyatanga uko ari. Abaturage bamaze gutangaza ko abarwanyi batatu ba Wazalendo baguye mu mirwano. Batatu ba Wazalendo bari bamaze kugwa mu mirwano. Rero ubwo twakiraga aya makuru, ni imirwano rero yari kuvugwa bita Kigurwe. Ahanga niho ba Wazalendo batatu barasiwe, baraswa n'izi nyeshyamba z'umutwe wa 23. Urumva ni n'ibitero mu by'ukuri babyaje bisa nkaho bitunguranye. Batatu rero mu by'ukuri bakaba baguye muri ibyo bitero. Ubwo babasengera mu basengere ababifuriza mu by'ukuri urugendo rwiza cyangwa se kuba bakwakirwa nyine, ubwo mutange mu by'ukuri ubusabe bwanyu. Abo ngabo rero mu by'ukuri ntabwo byabashije kuba byabagendekera neza. Aya makuru namaze kuba nayakira. Hanyuma rero nyuma y'abarwanyi batatu ba Wazalendo baguye muri birwano kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa none, Kigurwe, iyi village yari iri kumvikanamo amasasu, yari kumvikanamo mu by'ukuri guhangana gukomeye cyane hagati y'inyeshyamba ndetse na Wazalendo na FARDC, nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice abivuga. Menya ko Kigurwe ntabwo ari kure. Utumva tuvuga aka gace, wenda hari abakumvisha ari ubwa mbere bumvisha aka gace bakavuga se eske ibyo bintu bihuriye he na Uvira? Ni kilometero 7 zonyine uvuye aho bita Sange. Iyo tuvuze Sange ni agace kari muri kilometero 15 kugira ngo ube ukandagiye tayari, hagati ya 15 na 30 kugira ngo ubugeze mu mujyi wa Uvira. Ubu rugamba ruri kureba Uvira gutya, urugamba na Uvira biri kurebana. Urugamba na Uvira birimo kurebana nkuko amakuru aturuka muri aka gace abivuga. Kigurwe niho hantu hari kubera rero imirwano ikomeye cyane, hagaragaye abarwanyi benshi cyane b'inyeshyamba, ikivunge cy'abarwanyi ndetse n'ibikoresho. Ni imirwano yatangiye agana saa 12 za mu gitondo mu rukerera rwa kare. Ahanga saa 12 za mu gitondo tuba twamaze kuba breakingira amakuru. Niyo mpamvu aya makuru mutayasanze mu makuru mu gitondo,
ariko tuba twakomeje kugenda tubikurikirana tubikusanya gake gake kugira ngo umenye uko byifashe. Kandi ni imirwano mu by'ukuri yatangiye mu masaha mu gitondo, ariko inyeshyamba zikaba mu by'ukuri ngo zatangiye kwerekeza muri biriya bice mu masaha ya nijoro cyane. Mu masaha ya nijoro cyane rero biravuga ko rero kugeza kuri ubu ngubu amakuru avuga ko ubwo byari bimaze kugaragara ko abarwanyi ba FCM23 barimo kongera ubushobozi ndetse bagabye igitero gikomeye cyane cyagombaga kuba cyahungabanya umutekano muri ibi bice by'umwihariko wa Kigurwe hafi na Sange, kilometero 7 zonyine gusa, zonyine zitarengaho n'indimwe. Ubwo urumva ko imirwano yari yamaze kugera muri kilometero 30 kugira ngo ubugeze mu mujyi wa Uvira ni kilometero nkeya cyane. Ahangaha rero menya ko urugamba ruhinduye isura, menya ko ibintu bihinduye isura. Abarwanyi ba FCM23 mu buryo nabo batazi, mu buryo nabo badashobora kubasha kuba basobanura, bahuye n'uruva guse. Biravuga ko timu ikomeye cyane y'abarwanyi ba FCM23 yari hano muri Ruzizi Plain, niho timu ingari, niho imisada yarimo kuva, niho mu by'ukuri diploma militaire zakorwa kugira ngo nuvuga ngo uburyo kiba advancing kugira ngo bagere Kigurwe, n'ubundi imbaraga za FCM23 zari ziri hano muri Ruzizi Plain na Ruzizi. Ariko amakuru aravuga ko FARDC ikoze ibara. Benshi bati kunane rw'inyeshyamba, bati bi FARDC zabyishyura. Mutegereze muze kuza kwiyumvira mu masaha ari imbere ibintu 23 iza kuvuga, ibintu izi nyeshyamba ziza kuvuga. Ngera murabizi ko kenshi bajya mu mirwano nka gutya bamara gukubitwa ku buryo budasanzwe bakavuga bati FARDC yagabye bitero mu bice bituwe n'abaturage. Kuri inshuro bitabaye umunsi birabejo, hari igihe bavuga bati tuzabivuga ejo, ukure ibintu bimenyetso bimwe byagiye bigira iki abishyirwa ku ruhande, kubera yuko amakuru aravuga ko drone zikomeye cyane, abe kamikazi, abe SK4, erega amakuru avuga ko habuze gato, nuvuga ngo bamwe mu barwanyi ba FCM23 iyo hatabaho ku FARDC itegura igikorwa nk'iki ngiki cyo gukoresha drones, twari bumve bamwe mu barwanyi 23 batangiye kurasa mu mujyi wa Uvira. Ariko baravuze bati noneho muheraho Plain na Ruzizi, aho ngaho hari mu by'ukuri ibirindiro bikomeye bya FCM23 biri kwifashishwa mu kohereza abo barwanyi muri Kigurwe. Hanyuma rero aba bari Kigurwe nibamara kumva ko inyuma aho bakoraga imbaraga hamaze kuba hashyirwa hasi, abangaba natwe n'ubundi tubamere nabi, biravugwa ko barahita batangira guhunga. Nuko nguko FARDC ikinnyemo urugamba rw'uyu munsi, naho ubundi ubungubu tuba tuje ahangaha turi kuvuga indi nkuru. Na n'ubu imirwanira cyarimo kugerageza kuba muri utu duce amasasu aracyumvikana, ariko arimo kumvikana harimo kubaho gutatanya ababarwanyi, kubera yuko mwabantu mwe nimbikubwira ubyumve, uyu munsi inyeshyamba za FCM23 nazo zari zateguye igitero gikomeye cyane, igitero karahabutaka, igitero gikomeye cyane. Bari bamaze iminsi babyitegura, ndetse abenshi bakavuga bati FCM23 nibimaze ukwezi kose kurenga itegura igitero ku mujyi wa Uvira, nubwo uyu munsi bakomwe mu nkokora ntabwo birangiye. FARDC wazalendo nibaryamira amajanja ibi bice bya Kajembwe ahazasange, ati nibaryamire amajanja kuko izi nyeshyamba za FCM23 zamanutse ari nyinshi, hari n'abandi bari inyuma, ati hari n'abandi bari inyuma nibaryamira amajanja kuko nibaramuka barangayeho gatoya turaza kuvuga ibindi ni ukugira ikirero, nuko tuza kumva mu by'ukuri umujyi wa Uvira utagitekanye. Nyamara wazalendo Foka Mike yari yamaze General Autoproclamé yari yamaze gutangaza yuko wazalendo bagomba gusohoka, ariko nge ndabona FARDC na wazalendo bari bafite aya makuru ko nta munsi ushize Foka Mike atangaje ati muzalendo aho uri hose mu mujyi wa Uvira, musoke mu mujyi wa Uvira mujye ku rugamba. Ni nko kubabwira bati mujye guhagara mu mapozisiyo yanyu, twatatswe kandi igitero gikomeye cyane. Ati mujye guhagara mu mapozisiyo yanyu kabisa,
kuko ibintu byamaze kuba byahindura isura. Niko kandi byagombaga kuba byagenda, kuko kugeza kuri ubu ngubu, kugeza kuri uyu munota mw'abantu mwe ubu tuvugana, Wazalendo urumva ko bamwe bagerageje kwitanga, ariko ninza kuvuga ngo abarwanyi ba FC23 batakaje imibare myinshi cyane muri Plenarus. Kigorwe ntabwo byagoye cyane, Kigurwe ntabwo byigeze bigora cyane FC23 ngo ibe mu by'ukuri yatakaza umubare mwinshi, kuko ni ahantu bahagabye ibitero basa nkaho biteguye ku butaka, ariko ntabwo batekerezaga yuko izi drone niziramuka zinaje ziraza kwataka ahangaha Kigurwe, aho bari barimo mu by'ukuri berekeza muri bice bya Sange, mu by'ukuri bashaka kuba bakwinjira mu mujyi wa Uvira, n'ahangaha za Kajembwe, ariko kumbe ntibamenye yuko, cyangwa se ntibatekereze yuko FARDC nabo ni igisirikare gikomeye, ntabwo iyo bateguye igitero bapfa kuza gutyo ngo bahite ngo binjira mu bice, cyangwa se ngo binjire mu ntambara. Ni imibare ikomeye cyane barimo kugenda bakoresha. Kajembwe na Sange abasore bagiye bahatereka intwaro zikomeye cyane ku misozi yaho, murabizi ko hano ni mu misozi yaho Pretu, bahatereka intwaro zikomeye cyane. Mu kumara kuhatereka intwaro zikomeye cyane, nta kindi kintu bahisemo gukora usibye ko mu by'ukuri bahise bavuga bati drone nizihaguruke directement, nizihaguruke zerekeze ahari guturuka. Mu by'ukuri urumva barebye aho ahaturukaga nyine imbaraga nyinshi ni Plenarus, niho izo drone zikoze ibara rikomeye cyane, niho drone zihagurutse zikora ibintu bidasanzwe, mw'abantu mwe. Ubu ngubu abarwanyi ba FC23, iyo hatabaho izi drone, iyo hatabaho igisirikare cya leta ya Kongo kivuga kiti dufashe umwanzuro nk'uyu nguyu, baraza ati dukomeze mu mirwano tugigerana nabo mpaka hatajemo andi mayeri, mwari bwe muri kumva ko umujyi wa Uvira bitari byoroshye, ariko ntibirarangira. Utumva mvuga gutyo, ibyo ni bibaye mu kanya gato gatambutse mu gukoma mu nkokora igitero gikomeye cyane abarwanya umutwe twaje nkora 23 bagabye, cyangwa se bateye rwose hano ku mujyi wa Uvira. Rero icyo gitero ko ari igitero gikomeye cyane, ntabwo bihise birangira, ntabwo bihise birangira, ahubwo habayeho guca intege iki gitero. Wazalendo rero baje bivugira bati nyuma yuko tushegeshe aba barwanyi, bamwe mu Wazalendo bagiye mu by'ukuri bagerageza kugira icyo bavuga, ati nyuma yo gushegeshwa kw'inyeshyamba muri Plenarus, ati tayari turateguza abaturage kwinjira mu mujyi wa Goma, ariko kuri inshuro ngewe ntabwo nabashyigikira kuvuga gutya, kubera yuko ibitero biri kugabwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 kuri muri bice bya Uvira, babwiza ukuri ni ibitero biri seriye cyane, ni ibitero bikomeye cyane. Ibaze ko ibi bikozwe nyuma yo kwangiza systeme z'ubwinizi bw'ikirere za 23 rumbishe, ndetse no mu tundi duce. Iyo bibaho izi nyeshyamba za 23 zarabashije kuba zagira iki, zahagarika systeme y'ikirere ku ruhande rwa FARDC, ndetse iruhande rw'igisirikare cya leta Kongo nirube rwarangije iyo systeme, ku buryo kiguhagurutsa drone bitari bukunde, ndetse guhagurutsa nyine indege bitari bukunde. Mumbwire inkuru tuba turimo kuvuga aka kanya, cyangwa se tuba turi kuvuga iki? Tuba turi kumva abarwanya ba FC23 bishimira intsinzi, tuba turi kumva bishimira intsinzi rwose. Bageze hehe? Bageze hano rwagati mu mujyi wa Uvira. Byari bari bindi yari bube ari mu by'ukuri, yari bube ari inkuru idasanzwe, kandi itari inkuru yo kwishimira mu by'ukuri, nk'uko aya makuru mu by'ukuri ndimo ngenda nyakubwira, cyangwa se ndimo ngenda bikugezaho, byari bube bitoroshye ku buryo na bumwe, byari bube ari ihurizo ridasanzwe. Gusa siko bigenze rero, mw'abantu mwe, reka babwire yuko turaza gukomeza tubakurikiranira gatanu ku kandi uko ibintu birimo kugenda bigenda, cyangwa se uko ibintu birimo kurushaho guhindura ishusho ndetse n'isura. Mu kanya kari imbere ndaza kuba nkubwira
n'andi makuru ajyanye n'iyo mirwano iri kuvugwa muri utwo duce, kuko ubu ngubu tugiye kuba duhiniye ahangaha. Mu by'ukuri dukomeze dukurikirane, dukomeze turebe uko bimeze haza Kabunambo, za Kigurwe, ndetse kilometero nkeya cyane rwose werekeza mu mujyi wa Uvira. Ngira ngo nabashimira cyane, nkababwira nti mwakoze kudukurikirana, mugire ibihe byiza.